Joe whaatalo whaatu, mo follow whaatu. Ia mawhawhira ia tu Samoa. I lau whaafongafonga le vanga o lea fiafi. Malo le soifua maua. Malo le langi matafi. Malo fo ile tauatai ina ua tantonu lava le itu la elima. I le tautua male unanga whaau au pea a lau BLU TV. Ia po lau Mona TV fo i. Ia awale ne yaso. Aso tofi. Maantango fiele ne yaso tofi aso lona fitu. Ole masina o kitopa luafe lua se fulu maritasi malo le fatotoa iyo malo fo ile tauatai malo le pale ya malo sa ili malo iyo wa le sa enga lue wa le suotia le au bouta ya suotia fo ile au batai ya wa fo ia ngalue ngolo fita itunga yesu tatu tunu ele taritonunga o lo mata ngofie me uma ele anga le lei fai pe o lo tatu matai sili le langi ASIATA mar programa o TAUTAI ele nei vanga o le afiafi fa feilo ia tu mo folo fa ma fa ta lo fa tuai i lau mai moanga le nei vanga o le afiafi ia o le temina le wati amatou ni usile nei man to fo le o tu sa tatu taimi masa moa no winga ele o ko ye se kama fo ile o ka se fia ia o ko ia pe e kasi e va ve ma ko io no winga na au se talia a fu ia pe ia o le toru le wa tuai o se talia ia amatou ni usile nei fa pe na fo ila masa moa uyo le o a mai le nei aso e a mai tiu te mawhaiva sa pale fia ngai ei masio tātou watu no ia whaatalo whatu Samoa mai lava i monga te tele se i o i monga iti ia a me se foi ia tū le toa a inga na tū ta whaitia ma tū ta whaitoa ia me se foi o tama ma a inga o ainga foi mala tū tama i oi wale usonga tū mua ma pule i tū au mala tau wa ainga li tai ia ma le wa fono ti ia fai foi tātou te whaatalo fai le motu i se sae o le wale tātou uso a moto fia vianga ia tu launa tu tuila manua ia wa foi ia tamor manua tele mo to o freula ia foi sua mar vai fanua fo mai tulangi ta ole masale o mo le launi na sai lua manatu ia pa ia le popo pa foi le solo no atu ia ila u faito fama u faiuta me se foi o to sina mo to uli o tato tunu o la to le fatu ai nga tausi ia ngai aso
o whainga ruenga fo ia nei aso fo ile leo tele isau ngā ruenga whaatalo whatuai i le tātou company ma losi o le Pacific Easy Money Transfer. Ioi, okai, se pisi o ngā ngi le Pacific Easy o Tara. Ioi, whaatalo whatuai lai au kama au le leiang whainga ruenga inga. Ioi, so ngai a neru, ioi, mai se fo i kamiki au leia tasi. Ia, whapea fo ila ia kamiki maka i Pepero James, ia lola vai ati outou, o waai le nei aso le matua i tili alu walu atu le mamalo le tunu, e ta lafo ala tau tupe i Samoa, ka i wha amu ia i ati outou, e le tātou lotu o tamaiti, lola le ona sai lola le wha pale pale, manatu, ia, o le aso le nei, manatua, o awaso nge o le wata mau mo le wha fonga anga le tātou o tunu, aso lua, o lea ua pale mai ai le fionga i le minister, ia le fetalinga ia le atinu pionga fo ia faumuina Wayne Fong aso lulu ia tuta ile o le sa o le fionga le teifono po le sunga le laule le mali toa le watea po le teivao Smith ia po le fionga le minister fa to anga mfainga faiva aso tofi ile tatu tauta ia le ala e pale mai fo ia le sa ia or kama kiki mai pia o le town area ia po o le fionga fo i le minister ia wale pui nga malu o le saunga le mua si o tātou utunu ui Samoa le minister o leo fale pui ia male o nanga o tinei mu e fia la le loto male nganga i whairo atu o le fo iwa maua le avanoa ia e mate whaatala noa ai male fionga ia Faualo le fau Harry Schuster e lungo le tātou tauta ia ASIATA e le nei vanga o le afiafi o fo iu ke le mana o tai o tota solo le tātou porkalami ia e ave sa o lava le tātou mta upu me la lea a fo i mai tātou whaalawi loa i le nei fiafi tasi le tātou whaalawi loa pe lua a fo i mai ia maua mai le avanoa le fionga le mingiska ia la kako wofo e mantua i to i le mingiska vai ane ona i tūtau langi ia tātou visiri ia watu langa o loo mai tau watu o loo tutupu mai Samoa ma le kelo le mu e whea koe fo i rau kala musu o le mau mu le kupu mai Samoa tātou te fo i mai bo tātou whatala noanga ma le fionga i le minister o leo ma whalipipui O le whaamama awenga le nei ma le Pacific Easy, mo au tupe whaamumoli Samoa, a o tapu ni ai ofisa mo le whaawa yaso. Whaonga nei lola na wa unanga forward ta ua, o le direct transfer. A whai wa yesau membership card ma e whaonga ina le internet banking, o le matua i whaingo fia lava. Na o le tipose mai lava lau se Lene mato account, o na whaatino leo la foina o lau se Lene mo a inga i Samoa. E ia inga i tahu na whaamalia ina, mo nisi whaamatalanga i le nei au unanga fo. Wala au le telefoni o walu se lau o tasi o nono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Pe text mai fo ilo suafa i le valu tolu o. Iyo e le au nanga whaamalia loto to e vave ma whaatua ina le Pacific Easy Money Transfer mo moli ai lau tupe i Samoa ia wafo i le angantu i le loto tamaiti. E tai Samoa fia le loto le nganga e whaailo atu o lea ua pale mai le sa ia o tamaiti o le tō aingo o Samoa a toa me so le tō aingo le langi a o le lau mua foi ia o si o tātou tunu pele o Samoa le fionga i le minister o leo fale pui ia mai so le matanga ruenga o tinei mu le fionga ia Faualo a le fau Harry Schuster o yo sa vea maloia ia o whamasino o tātou tunu po lo fesa i tūla fono fia fai fero ia tula o fionga le minister e lungo le proclame ma ASIATA le tauta ia e le vanga o le fiafi. Alofa lava ASIATA whatalofa tufo i lautalainga ia tainane le paia malu le sio tātou atunu o lo lalampa pa au ia tunu i fafo. Ma loa langi a mama so i fo moa nei fo i tūla o le aso. Ma loa tautua. Ia tate tau faisi i fatasi ale vi inga i le tua. Ia o lona anga le lei. O le mai tau watu suru o le tino. E pe wai koe kalavau mai. Ia karu man ka whakarangonga ke ngei pe o le camera po le mea sa o ala ua ai o lea ua. Io e. Pa fawina lo soifua pe o le aeto. O whakele inga sina o le ulu. Ai o elo se pressure pa wai o le ainga lo tinae va vesinga ulo o tama. Nana le o televasina. Ai le sina se pressure. Lai okay ya la lo va. Ya sa ola le lau te fa maungia ioi. O sina o le lau o fo ile le watumu il fanga etia. Ia a wa ye le tala le tunu fo mai o le telefo i o me sila fia le tangata.
ia o le manuia fo ile lona lauao ia por sa o le ala ufionga Faualo pe a sa le ASIATA le se tamana tu le ia fa fitaitele a fia le loto ona ua mafai o tei loma tua e pisi la valene ia so e foi la fontanga ta ua pe mai ai le ta fa talonga pe tai ia ua tu le to o te pai le antata e tu sai fo le malo telo le atunu me se fo le te talo atu o ta fa talonga le nei vanga o le fiafi mana tu fo o le ta o lo ia ile ta fa talonga mani so nei fisili o mana tu le nei taimi ia e silingi ai la o fionga le minista wa foi le fa mayo yo man fa la telenga ia a fa fonga anga le malo telo so tato no la fionga le minista o le sa maua le vai aso te nei ta amanta mai o le sa ia le fa mana tunga ia mamalu fo ia le tou matanga ruenga le sa fa tau ina le falita alu iu tai le University of Our Tato to no isamo e toi mana tuai le tautua i la tau fo fa ilangi le fo longa ma turinga sia ele matanga ruenga fa na fa la tele le unga tonu e me se fo yo le fa wa wina pe a fa into fa wa po le tulanga le ai fa mo le paftai ASIATA mo le sili o se aso taua le mo o li imata mai ta ileo ele na o tatou la i Samoa o le aso o le aso lufuru iwa o se tema i tausanga taitasi o le aso le e faa ilonga i eile le faa manatuinga o le aso mo ali imta mai ta ileo uma lalangi ai meise ala le faa manatuina fo i o e wa mali liu ai meise fo i le na mali liu i le faa tino ina o la tau tiute ma o le aunga ma le taua le o le aso le mo ali imta mai ta ileo i Samoa ma le lalangi atoa ia sa fai le sauninga lotu ma le sauninga le lasfalai o le sa mantuaina ia ali imta mai tai leo wa mali liu tanu mai le aso foi le ma le tausanga le tende luo o ia e to valu nai ia sa na mali o ia sa tautua ia mai fo wa malolo man malo ia sa ma tango fie le sauninga il fa mana tuina o e fo o maliu a fa pe fo yo na fa la lo ina e o tau tu al terminei o le aunga la o le aso o fa mana tuina o le limta mai tai le uma o e sa tau tu e o fo o fa ilangi il fo launga ia mai fo o le tau tu il terminei ia o le la sa mai ale sa uninga la fa le o la sto na ila sa fa yesia so ta longa mo le mtanga luenga atoa ia ma o se tulanga tau le ngata va o le vaenga o le por kalame o le famana tuina o limta mai tai lo a o se tulanga hoe tau ia talonga ia mo le fama o poinga atili o le tanga luenga la tau vino la tu tute wai e tila fo ia siata io tulanga hoe leo so se mea la langi leo se nga luenga fa ingofie e te le hoe pa fi tau le nga luenga ia pe se tulanga le mane ia hoe le ia yo se aso fa pe foi le pa ye ta longa maftanga va pe le tau so soani le tele vo yo le tinga inga nga luenga malo fa tai tele mo li fa tai mo le tulanga la ufionga se ka me mai i fa fisilia tu lava le tulanga le ana lokaina mai ma wa lipotia mai ai o le ua amata ona fai mo lianga mo ila tau fo i pe la taloka mai la tau fo i ana afia i tulanga ia fio anga i polokaina mai no awala ia me se fo i le ngata bota ua fio anga fa la tai ia me se fo i o moteli sala fai ia i salulonga ia va pe fo i sa sina mani so fio anga after tele o le makatanga ruanga o leo tu sai o le tulanga le me se fo le step up i tulanga o le tula fono ai o ye se fo fuanga ma se sila la o fionga ma tanga ruanga ia ila to o lo faia pe le tulanga le o le faia o tulanga fa matau ma winga fa pe tai not physically fa ngai upenga ta fa ilangi online o le tulanga fo le ta o le cyber crimes o ye se sila le tato mtanga ruanga si kau ka su e mai ai mane me o le tangata e le to e na mane line batu fa te inga o fa fsili o tele pe afia i fo ia tu lua ia sui mai o le vanga fa o fast ia le sa matua fa matila mai lunga ia upu sawaina fo le tu lo le ngana ka kire ko fie ka ua pe tai o la fa fsili o ye se fo fuanga matanga ruanga se i sila to ale vai liu le pa asitu langa fa ia a paftai ASIATA
le tulanga voi le whamalasina o le tulafono i le whainga o molianga i su ngai ale o leo i le taimi hoi leo o le o ato le tapipi sa le longa ma sasina. Ia, pape hoi mei sa tupu i manono ma whalata. Ia o lo sa whawawa ia ngā leo su e taunu mai loa se whaato ai meo se whasea se tangata hoi leo o istulanga hoi leo ua soli tulafono wa fia i latou tagata po le taualaina o latou ia sa faaauaua ia le galuega leoleo pai suesuega ia o le mae ai lao suesuega leoleo ia sa fai ai ia moliaga i e faasaga i e sa mafai ona maua mai mau ua latou soliina ia le tulafono ia le lau fai ai ia moliaga ua uma lana maeʻa ia moliaga e lua mo e sa molia mai sa le lologa o loo faaauau pea la ia le galuega leoleo mo moliaga i manono ma sasina ia pe hoi la lai fa au pe ia ngaluenga leo i falata ia stulanga taua ona taua leo e fa au pe ia le tute fa leo ia le so o mo tangata hoi o soli le tulafono ai me sa pe a ia o fa o mertangi wala am tanga uma ni tulanga ole o tangata e fa se tang e fa lol tangi taua so e leo le faina na alo le tulanga o tulanga le foi le avanga ia fatinoina ia le sol tulafono le lungo au penga e tafailang o la e fa nga yo le ngaluenga leo i tulanga la ia tangata ia wa ia lato pasea hoi le ia ina lato tangata ia fa pele lato swa fatau le i mo tua inga hoi ia le fa vai fa mai lungo penga tafailang paule melo te ma tau le au mai ripotia le mtanga lungo o tulanga hoi o isi yesu atu ele no foi sa mo o numero telefoni fafu lai fa sa ia le address ia wa ele mfaila ia wa silvia hoi sa ta tulafono tai per tulafono ni sila na al me nga tai malo si ta tulafono mfaina mo li ai ta se lo nga lai mo ta nga nei o le nei sa mo ona mafai ona fai se mo lianga pe a mo wai fo wa to telele li poti mai le mo IT hoi le fa mau e se IT o tanga sauna e se le pe voi le fa la fi tanga monitor se fake IT o le fa intara tulanga na o le mo a o nga luenga ia le a mo tanga nai fa ia tulanga le lunga pe te failang e a mo e molia ma fa wa la fo ia tono le tulafono le tato malo ia molianga fa no molia tanga ia fa nga se ia au penga te whailang ia whaatino so lino tulafono le tau whamatau se tangata ia po le whai o ni upu tau whai hoi le peti ele ingo tau le leo se tangata e no ma se me whawai po se me hoi o se me moni le tua inga ma lo whaavitai o le au tau tatau tu la vai liu le te sau noa i ai whaavitai lau fionga i sauanga ma le au tau whaaleanga o whaangai nailunga o penga te whailang o le mai tauina e iei nisi o le malu o le atunu e iei lo lātou to mai. Le tante vai atu fōi e matua au ili mai lava le whainga o lātou fōi e wai wana whailoa mai manisi o swafa. Ewe, i tūlanga o le vaenga. Ua tau iei nisi fōi le whai mawhataita inga ua ono a fia i lalo le vaenga lea i ala uto e mai a le swafa fōi wa manatua pe o le tangata le lena breakthrough mai iei le tu ainga ia ai langa ile ilafi se fake page ia le sunga ia king fai popo pe ta ina sau sawa a o le tulanga foi le sai lalo le o le buying foi le defamations lena to extra data to lena o lena tau fia sorry ina isa mo o malanga tu ele maliu pe ta o le ia iso enga ila to foi pe onisi ele to mai fa pene ele ma fai ona tau ai ina le tulanga le ono so ani ia elite foi ia le matanga luenga pe o le sau nanga le vai liu le lau fionga. ASIATA e tamwhai ale tanga luenga hoi le mea le malosio iai. E su e ia tangata ia. Wai e le mawhaina na molia oe ai le loa tonu le ia lau suafa le whaonga aina i ngā yoinga ia. O le mea tonu ala le tultuli le tulafono na te tau ana na loa tusao ale su enga maua ia le so tanga o le va o le tua inga se ma le tangata le pa ia le tua inga pe o le au ngata wanga so tulafono e tau lava na pa mautino tu langa le
wa le motino tulanga le pai wana fa tino ia tulanga foi le fai o se molianga o le tulanga tau ala le isu nga me se ala ele fai ngofia nga lunga le o tira pia wela fionga ele fai ngofia le tulanga le apenga ta failang o no o tula hoile e foi tula fono Facebook mala vanga le Leaupepe ta uina mai fo ia ngo le identity o tangata ia apa pe ala Leaupepe lo ia e vanga foi ele fai ngofia ta foi lo su e mo tono e ya taimi wa mo le ai foi taimi su e atu la foi e se foi le poto tangata fa la filon lona ia foi tangata I tu o wala fa nga le penga ta fai lang ai o tanga monia ia mo so nga le mo se so tanga mo tu ona fai lo le mo lianga malo fa vitai lo fionga la tame I le si vai ngai la lo mtanga ro ngolo o I le fa malu a le mtanga ro ngalo fionga a le au nanga tinei mu o le ana maua mai reporti le fa fa sala lawa me se auto samo me se le people le samo observer o le ana reporti mai ai se mu I nai le mauta fo I o le malo I lungane lava o le official le tamaitai palemia o lea sa reportia mai ai ia se mu I le tūlanga lea na whaatalisi atu I ai ia le matanga ruenga me se fo I la tau le tomai lea I le tinei o le mu I le lipoti lea lau tau vatua lava a le Sam Observer lena o lan tau lipoti nai whapea ko kiki a umi fo I se taimi e tau nuantu I lan tau tinei mu ua fiu e kaukakala ia le strong room po o le lea iai ia main switch ia ki tūtonu po ki autu e tape ai ma shutdown ai le tise o le mota o lau whawhisili la I le vailiu lea le ngata I lea o le foina so o lava nai mu ia tātou Samoa o le mu I whaleolo o le foina mu mai muri whanua e uia fo I uteli lopo o ini so utanga peita o le aunga o lau whawhisili o le anava fa Samoa tau asar faiva ai le asar masalo ia aya kilia yanga masalo pe afa pe uma engi so enga makwa le o mauti no le afianga fo ile le tau ele tise po ni so afianga fo ile le manino mai ele na fo male la ina la utota o le mu o le fale le official regulator il tau sanga na te nei ia na te au fai fai atu nei waina le o mautonu lava o le fisili la o fionga le mengiska o malu pui e atu langa I monta o le tātou malo ai mai se ale e atu fionga o wapale mai I le foe ele namale la ina le mu falo sa tupu nei o malu pui ai o fai ea mafaini nai siaki fo ile le pei le maintenance o buildings a wale saunga le mu tai o le tunu aftai ASIATA mo le facility ia o le talipu pua tulanga lea ia ua ia lawa ai te ia lai mal pui ia matou mai tono le mauta nei le whaonga ia I umamtanga ruanga ia minsta ia minsta langolangolo ia I le mauta nei ia ta famuna munu le lua o le mule na tupu le ile aso lua o le mole mafua mai foi le na foi ka mo circuit breakers o le fale o ya mato ese ato le fale ni o tolu suta usanga le matua o le fale ia na I maintenance e tawana fatin o le fale la le va ai le Ministry of Finance o le melaivo o tulanga le ona o le matua o le fale o le la ia tulanga le o bainga fa il tise e tauna na maintain ia o le me fia ta watu ele se tulanga hoile va pe o se tau pulpulenga po tau fai se mese se hoile mu hoile fale o le mu le na tupu le na mai fu mu ia o le tau ta tu te hoia mai le motu I sai o le eskengi me ele o se tau pulpule le anga hoile fa tupu se fa lave ma sunu fa ai na ta wor tulanga le ono le fale o tol su tau sanga le matua ho le fale ni yo te longa tulanga ia tauna tanga fo ia e lavan mala mai I tulanga o tau el tisi o le fale e fo ia va ai pe o le tau na suinisi o totonga
i pano so ia tisa ia la ta tia toale tulanga le vanga le ba ia tulanga le au le tasawa ia ASIATA o la mal puia ia le ia fale mal puia hoi mato mai penga duanga i tono le o nei foi mo ta mato fio malo o le tulanga i mu ia o mu foi o mutia ia se le foi ASIATA o te mi hoi ta usanga ia ta to mo to mango mai ia le ia mutia ma le vau ia peila o le o tulanga le ia fai ngofia ona mu le ia mu ia na mu i mulfanua ma o i faleolo i le vau a esa la foi sa ia nai mu o i le ia ta to i le motu sa la fai le tu asau ia o si le fia hori tu asau 20 mini o tausanga o le vave mango ia ona tele o le papa ia o le sila le tulanga o le mu foi o le vau asa le sa o ato le la o ela se singa le fionga komsina o fui mu na aluela nga se singa le vaso nei la o le sola la o ia sau tanga i hoi tulanga hoi tau fai hoi fai ti ai le mu o le vau ia fai foi fai mo fai lo hoi le mo tatu tu malo fa mo le o al fai me hoi tia o sikaleti lunga o le i me i mutia mango te o tu poise tu po mai sia ia tulanga masani fa pena pe on fa tino tanga du ia le tal fia le ASIATA le o le malu pui ata to nei le tatu fal nei Ioe, ea wai lo foi pe tutupu matangi i liwa va pe upo masania ila tunu o le tulanga fo ile le pe e fou loa e amanta ona manua eni tulanga fa pene. Ia ona peila ia telea in tau fa penale fe so wa ino le fa to fala inga ma fo fonga fo yo le malo tele ia a sa noa lau a fionga o lo tu ile foi mua matai matali ia wan fa to tenga le saunga le mo le tata watunu. Ia o te lo foi. Ia o se vai malu fo ile ai fina ngalo le to tele fa no fo le ia lau fionga e lo no le tata i me ia ile tulanga o lau fa tara noanga na so ai se sa no o afea e fa to no wai ia po wa mau fo i se so tonu e fai ai fai nga BLU Talai lea e fa ta pena tu ia nei tu malo e fitu ia sa to e fa fo i ungor fa misinonga e fai ala to fai nga BLU Talai Paftai ASIATA ele i mauti noa e mātou se aso. Ona o le whai unga hoi lea a mataia le whai o whaasal, le whaalinga hoi lea e whaawau e loa le whainga pālota light. O le marsianga le whionga le whonga whatalai. Ia, o le tūlanga la leo le watu li poti a le ofisa o whamsinonga. Le sa whai a whamsinonga ia e mo mai whai unga ia a le whonga whatalai. E nei vaenga la ilo le fonga whatalai ia wana o ia la mpaina whaia ia le whai unga i poti e batu i le matanga luenga whamsinong. Ia ona whai e lola i ona whai unga i whai loa i le komsina o whainga pālota. A umanola na whai loa i le whionga komsina o whainga pālota. E wabe ala le taimina e luftu tasi aso na e pa anga yo i el tapenanga o le whainga pālota. Mai wabe hoi la le whatino ino o whainga pālota pe a mai alen whai unga ale fonga whatalai ia e mo te minei o sila fia hoi ia e sel tūlanga o mātou ia le pūlenga whātonu ia e maute lea ia ina ia tiute o le whionga le fonga whatalai ia o la whaatali po le asa na langa hoi na ngai o inga ma le whaonga na whai unga mo le taimi e whātaunu o ile whainga pālota light ia le ua o te lea tāpenanga ia o tau tāpena uma ia vaenga whaia wā hoi le pāngā solonga o pālota light. Ma lo fa tai i lau fionga ai o le whaupopo i whaafsilila le tu sai o lau saunoanga. E tupuala ai le i kār ki disi masi. Wa le atau fuantu ia i le tūlanga e le o ta o totonu ia se tūlanga o se aso. Ko ia i malisi luas furuas losu tasi aso pe fo ile le e whaailoa mai ai me tūlanga whapena ai a fuantu i taimi le tutoi. Ai e tupu lava ele i ono tālti disi masi pe whaumana nei tausanga. E fua lai le taimi le whai unga le whonga whatalai. Pe a whape talwhengai ma ai le o le kirisimasi ia e ono whai ngā pālota le o le kirisimasi. Ai fua umala i le taimi e whai elene whai unga le whonga whatalai e whai loa i le komsino whai ngā pālota. O la na whai unga i poti iana abatu ele mtanga luenga o whamsinonga.
ia malo whaatai lau whionga ono le tātaimi e tau fo ina tu watu lau whionga i le siau whaatala noanga o amalau whafonotanga o lo soai. Ia ai whaamai a mai a whaatai tele mo le tā whaatala noanga. Ai sisi vaenga te whingalo e sau noa iai ia wao le whai pēa tā whaatala noanga ia stofi taitasi. Ia ona e sau noa le whaamai a mai e le tā whaatala noanga lau whionga Faualo. Pātai a ASIATA taimi nei e fia lapa e whailoa te o le ae solonga leile tātou fōlaunga o tātou noa le ta otoa e le leanga tonu ia tulanga o ngā luenga al malo le whatino. Ia o lea loma ia tātou whainga pālo talaiti. Ia o tā pena hoi i vaenga whai uma. Ia tulanga ia whatino ino tūteo le malo. Ia o le ae panga solo ia tūteo le malo. Ai moli atoa le whatai tele al tapo inga si o tātou atunu. I ngā luenga hoi ma fuafuanga le tātou malo. Ia o le mea o le whatai Sicilia, o le whatai le tamai langi. Ia o tātou ia na o le tau pule mfuafua. Ia le talwhengai ma le whinangalo o Sicilia. Ia ise me tau nu. Ia whamoe o mai tau mwhainga i le tātou Sicilia se na te whaatino ina o tātou whamoe. E moli atu le whatai tele lau aftalinga ASIATA mo le ama no tau o mo nei fo i aso le vai aso fa marulu atu ono le si fontanga le o so fa se i mai o fa pupu e tata ia e fia o le arte mi e mo le ama no fa la wilo atu i fo i ta e tau nei tu langa uma mo tatu atu no i nei Samoa e mi se fo i New Zealand e si la fia le tatu atu no le fa nga solonga o fele anga i le ia fuafuanga tātou whainga malo. Ma le whaatino ina ho i o tiute o le malo. Ia tulanga le whiwhia tau atoa le ai ngā solo le leia ia fuafuanga. Ia pia le tapua inga si o tātou atunu. Ia hoi le alofa ma le anga leo sisi o lo whaatasi mai pēr i fuafuanga ma le taumwhai atu i wholaunga le tātou sā. Ia whaafitai tele lava mo le tātai mi whaavanoaina e me se foi ia o le tali sa paia lau whionga i le minista. Ia o se wala atu foi ia wali ta whaatatala noanga e rea i le umai le whaia so le tua. Whaafitai tele foi mo le lau. Ia iei whaamanuianga le tua i lau whionga me se le matanga luenga. Pea ona utau pese i teimi umo tante whaatatala noai. O le matanga luenga leo le pui nga antoa ma le saunga le mua sa mo antoa. Ia i le au whaola le au la vea i foi o le tua. Ia i toi taimo le nea fia me se fo i o palpalonga o lo te toi. Ia tātoi pe tāpa ia i vai aso fau, pe atu sa i ma se lau e fo ina. Ai mo le nei taimi. Ia alo fatele atu mo utou Samoa me se lau fionga ma le ainga. Whaasoi fo ia ma ia manuia. Aftai ASIATA, manuia tele la fiafi. Whaasoi fo Samoa. Whaasoi fo. Ia, malole no sa i malole whaatoa le lilo maiawa le levango le afiafi ioi. E le taimo le wati le wat afa tonu le tu la e lima. Ia ona o le tili alualu o le fionga fo i le minista i siana fonotanga tā ua lava. Le ana toi oso whaafose i mai lava. Ia ua manatu wai. Ia e whaatili ia fo e mo leisi fo i tāntou prokalami. E le umai le whaiaso o le tua. Ia o le naunga lava fo ia maisi o tāntou prokalami whapene. O loo lava nganga mo loo lotu. E tau tuli matai e tūlanga i au nanga ele ngā tailea. Ia o vaenga o loo reportia mai ma vaia e manta ma tūlanga whapena. Ia manatua foi ma whaatanonga le vasole na tenei. E maise mo i lantou. Lene tau tu fesili mai le tūlanga foi lea i si alo foi leo le atunu ule sa maliu ono le tūlanga tau ta vale i vaiteli. Le tali i wa ngaro foi atea ule le swafa o si uso sia po si talavousia. Ai o lena sau noa le no faitau foi wau ke kango koe faitau umar ko le tele o komenia au tou le malu le au whaafonga. E tahua tele lo finangalo. Kai ro ingisi au whaasala lau ia o au ia mana utangata. O te whaatau ina tele o te alu uto e faitau mo ulaika tu lava ma tu lang whapena. Whaafitai lo tau leanga o le tele o popo. Ea o upe masania. Ea o le matua le leile o le lolo matulanga. Ea le lei foi ia le tautua nai minista ma fionga i whaipule. Ea ona o tūlanga foi le tautua lalo ma le tūlanga whapena. Ea ilani si foi lan tau sa tau whaalia le tūlanga foi le leo le whaasea lava. Ai se awa le maua i se tūlanga o se mafuanga ia po ai foi ia maritele ia manatua foi. O le la vea la le ala tau whafonga nei o whaataletala noa le fionga le minista.
I sana saunoanga le tūlanga i lantou i tu o page fo i e whaalilo. Ia walanga wa telefoni no whaitau ma o whaalongolongo email messenger ma leo fo i o tala noanga o a umangi mau tala noanga i kapu e maka sensor ma forward solo i tangata. I le maliwa i o si tala vau tu au le o man tuanga luna zuafa mai le whionga o whenga. Ia ai mana tu e o fo ia ki au ia. E makua i o whiwa e kau whaalongolongo i a mangingo kong. E ua iai kongwa sesi wa whaapea mai. O a uale nei no ti e le van. A o pai ma la fai sa avea. O na so ai le pai o la fai. Orku ai ngā information kong wana. Lai tau sa ili mai e tātou malo. Le sa sau no ai la fionga i le minister. E le whaapea la o se si tūlanga fo i le whaapea mai ona wale tali ia le minister po le matanga ruenga fo. I tūlanga o le tātou o le whaamoemoenga fo e me so i tau aingo i lantou na nau mai na ia maua le tūlanga lea ma le e lo i se mangi ngonga. E o ai tala noanga fo i e pei se conversation, pei se phone conversation le sa whaasau. Le na wheshea i solo le tuatele. Ia pa wara mea ngaka wharongorongo koe fo i whamai ia angoro uni se whaingaruenga ia pai mala. E le o mo o mia tele leo nei tu ai ngā informations. Iyo e whatua i fo. O le winga la i o le saunoanga la fionga i le minister. E le o whaapea ua whaatua tuana i ele matanga ruenga peitai. Wana o dead end mantua. Wana o dead end na le lama tātou ni usila Australia maa. E o ke le sa mo pengi mega on dead end. Ai o le tūlanga le nai se sila matanga ruenga. E le ai masesi o sau mase whaamantalanga. E ongo breakthrough wai. Ia mawhaapea mai ro. Ia la a mai la pai. Langa le ua sau la fai. O ia kongwa le lenga sau fai ka vale. Ia pe a mai ia simi. Langa lenga vai simi e so aresi aki ia. Ia tūlanga whapena. Uyo lea. Ia o le toi tu alalo lea ma le whamanatu lea. I le tūlanga i lea ma le mata upu fo i lea au te iloa. Ia o lea wau a ingo whanau me se fo o e pele u whailangi le wholonga. Peitai. Ia tātou tu upere whaatua tuanga. E le o kapungia la po e close le case. Manatua. E le o closing le case. O lo o awa noa pea. Ai o lo o te tano le matanga ruenga. I se toa manu ma se tanganta. E toa i luma ma fefe i lea tua. E sa vari sa o kulava. Alu le ofisa leo. Tau whailaro. Ia ma whailo malanga whako i senga. Lau sungar komisinga po lau sungar malo. O au le nei. Na o aveina le taa vale. Lea na so ai ia lea lo le tunu. O inga ri konga ngā le mo mia. O le kelo le angiangia sa vidi. Ia sa o ko ia ngat fa malo lo fo ile o ma o mia le taimine nei le taimine tanga ruenga. Uyo lea. Tato fa toa foi mai. Tato se sila ia le Pacific 40. Ia me se fo le tanto fa lo le nei vanga la fiafi. Te i vili mai tina to meti mai nisi mai vai la talo fa facciale e la forma del telefoni per via o me piccino ana ia talo fa faccia ia wai te le tawalu se ofisa voi le se te tala lo ofisa mai ia le sa sono puerta o le sia sa so se fa lo fa ingofie a me se le per wai ma lo telefoni tai mi uma o no vinga na sa wa le talo fa faccia mal tina to meti sa lo fa lo se ki talo fa faccia. O le whaamama awenga Lene ma le Pacific Isi, mo au tupe whaamumoli sa moa, au tapuni ai ofisa mo le whaawa yaso. Whaonga nei lola na waunanga forward ta ua, o le direct transfer. A whai wa yesa membership card ma e whaonga ina le internet banking, o le matua i whaingo fia lava. Na o le tipose mai lava lau se Lene ni mato account, o na whaatino leo la foina o lau se Lene mo a inga i Samoa. E ia inga i tahu na whaamalia mo nisi whaamatalanga i Lene au nanga fo. Wala au le telefoni o walu se lau o tasi o nono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Pe text mai fo ilo suafa i le valu tolu o. Tautua ma le au nanga remote tau sa mo service station nei tona i matu. Ma tau te utuina lo ta vale, ma le tele o nisi o matu au nanga i se isi.
mota foi le ma tau te sia ke ina fo ila tavan ma tau te sapala ya foi suau mo la tavan a fai foi vai pa olosa a wala te poli ma tu te sapala ya foi e a moro ta van molo no posila fia mua ta pela ta vale pe out lua ta pela o telefoni ta me utu ina ta van mala vaenga mulu mana tua fo e matua i fa sa ina lo ta makta pa ai no fuanga pa pe Samoa. Ore mo Samoa Samoa. Ma do te fia e au na pe mo o Samoa. Maftaile fia mai. We'll see you again. God bless. Toi fatala fantu ia ilau faafonga anga sa mo te mo wati le o joy lua se fulu minute ona da le o le tu lai ono le tu le onanga alau BLU TV me se fole tu ya ASIATA fatala fatu ile to tele o tole ngor porkalame ia al fatu amisi le tire ngan te le Virginia mrito mafutanga ia John Leslie Ronald Talwali itui ia ngate leo anelusi mila ia pe velu sa sia mani va tau mo le mafutanga le so ya saunoa asuenga ia pe anta Mikaele ma o tou ma lava me se fora fionga tuma tai polo le tato Pacific 40 fionga falute Lene ia le fo ia mafuta i lunga le proclame pe tai ai le fia tu le tato fa tarnonga le so ma eu te lo man tua e fia i lava o e ka me ki Samoa ia ma le ainga Samoa wa fa pitore tato White Sundays mo le tu la fa malo ma la u fa talo fa i le fionga porto fa ia tu langi iyo anta punu la ya le sama fe tau ile tauna lela ina o suatu la fola na tu pe Samoa ya o le tamali fo ile le samoli ya lo ya me alfa tai le minister fo ya latinu ile va ya solena va solena ma fa tal non ya le o lo o tau la mua ile va nga fo ile o le au fast supporters po ilanto le lanto te lima fa tasi i masina te tasi ya po va yaso ia awase se leni e avanga lima matua ia ile vanga fa fai lena sa no mai ile fionga ile minister o pisinisi mala manuia ia mo le toilet fa malo ia le langa mai lo mikiaf ioi au sau ngere office wangalo ila ka va e wete pole e uma fa ilo antu ia mo le tul fa malo ia to uma ia fiele loto fa felo ia tu ile fionga ele li pole le nganta le ta Digital Pacifica ia au ia fo yo le fionga le li pole le ta to Pacific 40 ia ma le ta to ta lo fa voucher o matua i lawi lo ma pisi le taimi le fionga ia le Leaupepe Junior Lene Talai ele nei vaenga o le fiafi fatalo fantu i lo fionga Leaupepe ia po lo fionga le falangilangi le nei vaenga o le fiafi so fu man we la ftelenga ASIATA le ne foi time le fiafi ya fatalo fatu foi pa nga masani le tato pokalame ia lo mfaiona ma futa mai ya ASIATA wina tau fa pe mai foi wingo tau ne yaso ya taton ya olo man we la vala to fa foi le lo fomalanga le lo tato mutai sili ya mesela o fanga le tato BLU TV ya ma tato pokalame vo tau ya fa tai o le fo mo la no tato te ma futa ne fiafi ia anda te tau fai fatalo fa ile anga le o tanto tapa o sidi le langi o le ke kau fisidi ku lo fionga la upi o se chao ke ale ke fai malita fatalo no pele o ia lo monta le ya na we si la fia lava ASIATA le tu lango tato level 3 le yai ya wa alwalu wa tapu nia te longa wenga ya o sa ile anga chao ke anga wenga so soni toni pele la Rei o vai aku fa solo le wor foi le fale dia fai nga o ngal fana o ke va ko sunga unga mai a mele lockdown ai fai so tu langa fa pulea o nga tamait
a tono le au ngā fo nā tau tua ia o lua ma whimon nā fo tele lua alo light ia whai ona mai e le tātou tau kia le tau a matatu ia malo lava ia o vai ku e le kau fai o mai lunga la wari fai fa ngau palasi e vangir fa fonga samo ia au matangi mala wari ia ai o le ia fa tele fia le loto pe a maua la fa pene ia tal no wa le se aka ia pe kau va veanga o so mai lo ka fi vai le umi fo ile ngai lockdown o mai le lockdown ni la o fionga le fa umi tatou le voto sau manga ingisi o ka mai suinga pe e fi e sui ai le fi sui awa mai la o fionga male ai ASIATA leo tele lava se swinga ona tulanga la por tam fai pui isi o mato foi ai ngal fama o lo winga la tala ia o lo ele ai lava se swinga level 4 o lo tu mau lava le no for fali ia tasi for tangata e alu e fai le fa tau ia se bangana ina ia no panga no lo fai ona maua ia no fai le no fa tasi ave tamai ti foi le tau na fa sava valima fa tam mo e foi malai ia ai elo ia se swinga ono le ava vai atu ia su taitas ia o lo fatu mawina pea ia le tele o cases i tono o aukilani ia a tono foi o lo tau mo se ava no e malo lo ina i fa nau foi ono lewa mata le holiday ia e ina fava ia so le ono vai so le no foi fale ia sa fai lava o onga ia ai o le pe wa vela le lua vai so le wa mai na fia o nga tau malo lo ai ia o le lau tau tu sina no voi le tau ta fau te isia ia ta fau tu ol fale le fai no sisi ia ma lo ale ono sai ma lo fole fa to ia mana tu o fainga ruenga ngai isi va nga no fainga ruenga ngai ke isa ai o ke ia lo te fainga ruenga ai sa va vali e isi ia tan otina e ka ma kore skinga e ka vole skinga ai fa lo ngo ora sa vali ma ka uvo mai wai yang o le fale ai se fai le voucher ia mo pe capio o la o fa pe o ele se pe capio linga ngi si la se fe so no o la le tu langa i tatu fa pitor pe capio pe sa me o fa no ngi sa Vicenta ota ia ASIATA tonu le o nai business phone nai sa mo le o fa fa popo mai nei vai aso ile tautua le tātou Pacific 40 e ala le tātou talo whabauta. Ua mafua foi le au mai o le tātou Perkapio. Ia ona o se tasi le o whale ainga. O e wawa alua lava ma le tātou whamatou. O lono winga. Tō tele lava i lātou e mo le vantarsanga mai. Ona o le mwhenwha ngā le vātar whamatou. O tele o Perkapio le tutua i au tawha whamatou. Ia pele mawhai ona whaonga le vata le whai whaatau whamatua whaonga le Perkapio. Ia se taimi lava o tau mwhai ia le pūlenga fo ia le tātou whamatua. Ia pe mawhai ona whaopopo mai ia le whalainga le Perkapio le tātou tautua tālo whavata. Ia e whaftai le li, ia o tā whafoi whinanga lo le pūlenga. Ia ua whaavanoa mai le whaopopo mai le Perkapio. Ia le ala o mwhai loa. Ia ona lafu sa o tālo whavata i le Perkapio. Ia, masalo o Perkapio lo le si le whalainga o le ata e pe e tau wawhatasi ma le McDonald's i Samoa. Ia, o le McDonald's nato sit fiena, o le tasit whalo lo le McDonald's. Ia, o le tato Perkapio pe ia nei le Perkapio le nai fungalei. Ia, ma vaitele. Ia, o le vaenga lava nei le whamatou i fungalei. Na fo e le Perkapio, whape na fo ia vaitele. Ia, toe paula, toe alao sala fai. Nea lava mātou te tausanga atu lava le pūlenga le Perkapio. Ia ai o lato tala wau mai. Ia se whatai tai mua ia tātou whaloloa ia lua, tātou whalainga ia. Ia ona se taimi munmuli. Ia ona tau mwhai mela ia lo tātou Perkapio li sale longa. Ia whaftai. O leo whapupo mai le tautua le Perkapio le tātou talo whavat. E whamore la o fionga e whailoa kwa le pūlenga le Perkapio. E mau kei roa fo i sa vai ai Perkapio. Whamore fia whaise mako whare o roa i ngā. Ai kua ia mātou sa tupai tea. Wai e kaure māsangi re si whaiku. Au te roa ia ule mātou tūre o palauli me sa tupai tea. Mare whaasolo kua i mako. Ia, o kamanga hae kamasasa o Perkapio. Ai ui lea. Lau fionga, o leana tātala noa vea le te nei le tātou whaapitoa o le cash power. E te le isi tātou whaapitoa tate o i le loto tamaiti o le fo e lava le tātaimi. Ia la fotu le nei avanoa. Whai ona e whaalau i loa le tūlanga wai ai le au nanga ai maise a ua matuaro lofi le maro le tunu. Tālu koru se lau cash power le lau fionga.
to tele la vai latou leua tele na whaafesili mai fo. Ia pe whaafeona nga wa al tātou whaapitoana le tolu se lau tāla le cash power. Ia ina le taimin whaer tātou pokalame. Ia sa whaasala lau. E na oi lātou e whaatau cash power. Ia ole a whaapeona nga wa al tātou whaapitoala. Na ona umar ta whaatanoanga lasong fua. Ia ai toe sau tonu ia fesila to tele whamai oi sori. Ia whaafeala mātou ia whaatau mea ai. Whaatau ia lava e reanga wa amatou. Ia na toe sui ai lava ina. Ia le tātou ai inga fui e anga wa ai tangata whapitolo no winga. O i lātou ma so strai ngā tālo whawauta whaatau a mata mai lava lasonga fua. Se ia pa ia lala so tofir vai aso asau. Ia o i lātou mana la whaile tātou se lono winga. Nā le lua vai aso ia lātou atu. Ia e bran nai tātou whaapitoa lea. Ia o lor tātou pokalame las whareile le vai aso asau. Ia pe aftau i whamulo fuwhanga mwhi maono le tātou tautai ai. Ia o le a whaapelona whaailoa. Waile a inga wa manu malo i Samoa i le tātou cash power. Tōt se lau tāla. Ba lo whaafetai se lau pasene i oe mana tua fo le tā pokalame lava ia o le lango sua malo si lava ia o le tātou Pacific 40. Ia mari tātou tālo whawau talongo winga. Ia o tātou fo le nai laso whareile. O le ani tūlanga whaapitoa le tātou rotu tamaiti. O le ua leise roko kamaiki ang Iusila. Ia ua no mai tauan nei le au la whakupe i Samoa. O ka le rolofi a kul Pacific Easy. Ia o teiro fo le tūlanga la vaitasi. Ai whaina whailo le maro la tunu. O ani tātou whaapitoa wa tā pena. Mo le maro la tele la ta mese whanau i Samoa. Tūlanga ia tātou whalo loa le mwhaion whao ngā tālo whabauta. Ia wato tele lai wai lātou le wa lafua lātou vauta si a mata mai lawa la songa fua se ia o mai la so. Ia o whalo loa nei le wa tele a lātou whātau o le tātou e Veni Carruthers, o le tātou Big and Small, ia o le tātou CCK. Ia le ngata polna, ia o tātou whalo loa fau ia le tātou body shop, ia male Thailand, o le Thailand le se tātou whaloloa fau lava. Nai e mawhai, o na lafo i le voucher. Ia e le ngata i lava ASIATA. Ia a le afo i auto tele lātou pei o le tātou o le wa mata tā pena ia tōna i o la sa. E pei launa ia tātou whainga pa anga markoko panana. Nāna whalau ilo atu. O lo ia lātou special lātou umo la sa. Pe ia le valus food tā la, e ma le fast food lima tā la. E ma whai o ta tongi la lau voucher. A whatai tainga, a avela le voucher se lau tā la. O na mwhai o na pule la o e pole umu fast food lima tā la, pole umu valus food lima tā la. O no winga, o la sa wātoa ia talo lu au, ia maisi te unga ese. Moi la tō video leo, lava se taimia tā pena, isa whaapusa la sa. Leo am whai o na whai mai a tātou special o le umu. Mai le kokpanana ai le ngata na e ia lātou tray mo ula lobsters ia do lobster e whaingo lobster mo nei ia masalo na o e te masani e nei e te meo e Hawaii ia e wale wa le ula e alu e pe le sisi mai si te unga e na e te le na tu uelunga e loa la me fau e sau no sa masani e te lo e te mene mo koe ulili pe o koe vai e ka o le ala ia tātou tray lobsters e leia le anga i foi lunga le tātou page ale Pacific 40 ma le Facebook page fo ia le koko panana o lo ia lātou tā penanga e se o tō na i o la sa ai e foi la le aso whaatapula o na e fua le tele o lātou oka o le aso e whaangata uma ia oka mo le sa lono winga o le lava taimi nei e te anga i e te tongi se voucher pia e mana o e tā pena se tōna i tūlanga le umu ia whaapea foi se tray ula po lobsters ia e whai e tōna i le tō ainga te tongi lau voucher ma puk ia ai ma whaiona piki la sa e ui whaala tau ta vale i nai le meo lo i ele whala inga le koko panana masalo i nai ma mto tua ia o mto tua nai ua i ele tātou whala inga le koko panana i whaiona piki mai ai ia tūlanga nao tā penanga mo tō nai ia a olo i e whai tātou whala inga fo i tono tātou hotels
o nā fo i ai mana o lava e o inai anga i ritu ai ngai whaile la tū nai, ia tutongi sa o ai le voucher, whaafeso tai, ia matau i le wha ingo tangata tū ai nga, ia maltaimi o la anga ia toi fo i le sa, e whaile la tū nai le lota maiti, i tātou hotels o mana whaipa anga i tātou Pacific 40 matalo wha voucher i lunga o le tātou Pokalami. Ia, malo whaptailo whonga Leaupepe. Ia, tanu mera, so ta i tuaile manu lo tero le tunu, ia, o le tātou website foi, mo toi whaamailu ni so vaenga, i tātele i whaamawai. Ia, o le tātou numera masani lava nai lunga le tātou website, le olua tasi o valu, tolu, lua tolu. Ia, o lo iai foi ma le tātou numera Samoa, na mwhai o na whaafsota i mai ai ia le tātou au whengalwenga. Mo i lātou o lo whaapeona nofu i Samoa, i o lo ieri tātou numera nai lunga le website i mwhai o na whaafsota i fo iai. Ia, a le tātou website lava ia, pacific40.com. Ia, whapena foi le tātou Facebook page al Pacific 40 e a ngā iai, ia, mo nisi vaenga le tātou tautua e mana o mi ai le sosoani. Ia, ai mo le neia fiafi whaaftai tele ia ASIATA mo le mātou wavanoa, ia tautonu. Ia, o nā foi tele nisi tuatua ngia po kalame al tātou TAUTAI ai. Ia, ai tātou tau puleola le lofo le tātou mutaisili. Ia, mo se sila o lao tātou te wheloa e foi le vai aso asau. Ia, whapena foi whaftaitele lau whionga e le lipole e me se foi i o le whaletua. Ia, me se o le tātou au nanga. Ia, o le ua i le amainga o lau kau mawhikanga i lunga o lau ai. Ia, po le tātou lau Samoa foi le i Samoa. Ua mantu wa i o i ai le au nanga le tātou tālofa voucher po le Pacific 40. Whaftaitele lau whionga Leaupepe. Ai mai se foi o le tautua matavela, o le tautua puna wa i awari si o tātou tunu o Samoa o le mātou te talo. Ai vea i mai eile anga lei o tātou tāpa au sili langi. Tātou e whira i foi le vea se fau tā porkrame e o ka ua. E se mai le stofi. Ia e oso whai o le whauaka speso foi. Ia awa foi le alo antu. Ia i le aso fia o le whanau mani si o tātou whaalau lo mo Samoa. Ai mo le teminei. Lofa tele antu, ma whamanuia le tuare ne fiafi. Tātai, soifua. Ia whasoifua ia. Ia, Samoa o le fionga ia Leaupepe tele junior tala i Lene. Ia ma le fionga fo ia falute Lene. Ia o ila ua o Pulesili o le tātou wa company o le talofa voucher po le Pacific 40 ma le lantou pepa tala o loa tutongi e sosi o loa. Ia wai wo ai umu fo ia le ai. Longo winga makua laki ia o ele whaera o whaile le whesiu. Iyo, makuahala kili inga mo umi o le fa pe o le tau sili tamama ti nama tau tole ainga vai ngala sa o fa finge vai ngala ova vai ianga iyo ta fa o vai so anto ia ai vidi mai se ko kongi mala ka umuso o ku I ka ko la foi le inga le pik banana sei piki mai la ka umo varu se funta lale e o lea o le fa mama avenga lava foi ia wani vai tau o soi fuanga malo na fenga tau ia ai mole toi mama to lo faanga ia ile sei fai mo kwale akale na le to tele la to e ui lo ule o mana o fai lo e le o ye tele a so ulangon na fia tele ile to fai mo tungo le antale ia e peitai o le fai ar finga ngalo to tele la to le tu si mai pe me fai o to fia fai le vainga le sa ye ka lo ko le wodi ia nga fai nga ia wai fai lo ato o ma to yer ma to salta mai ia na umana na fi se ma to e kale sia na to tonu ia le la to te pa ia io fa mo le so ye ke so nga fa ka me ki ma me alo fanga ka me ki wanga ko rua la ua ia sila la to fa e mo tu Maiti sauni toi sauni ia Aleluia amen toi ia Aleluia amen matuai ia Mantuai ole a fai mata uloto fa fetai le atua e lona no fua lona lo fa wa tu mau ele riu le fa vau ona Yesu amen fetai le atua lona no fa fua lona lo fa wa tu lona lo fa wa tu mau
Ele liwe fava mau. Ia manuela sao tamaiti. Oi. Iyo, ser ka ko office, se su e mai a ofia ko ngale ye le roku le fa mo. Iyo. Wo via mo wa, wa ka fai ura fala le fai me nang kau no. Ya le na fai ngata lava o tau le fan now, yo e tu fatasia fo i le manto wa pulenga ya me se fo i le manto o fa sala. Langa wale o mai, ele o manto no tu e fai ya. Iyo. Ia au para ai le ula iki nga haya o mai e faile melia ia le la on toi o ilo ni toi o mai manto le fa sala ia se ia fa ilo atu tu langa le ia fa ma i no for le fo ia me se fo fa file mo me fa ma le ilo ngai kamaki ma ko ni usila ia wa le ngi ma ko ro ko kamaki ia wa fa ngale ia ke ro kamaki ko ilo fale lungo sum ya ko nga me foi nga mo fa kasi mama ko fe la maka sum ya o ma en to fa sanga ko fusi o ko fa ula ya e o ma tu o il fadi tu langa na le la man to ni sila u yo le ya au nga mo ta to sa mor fa na o yo to fa si fo to ma le porkalami a fa taro fa tu li to sia tai sisi ya me se fo ya o sionali ya me tu or frito masanga ia fata tamati le luar nga tai lea to fa talinga o matangi fale tolu ti fanga male tausi ya fata mali ile mafuta mai mangele peata ia male mafutanga i me file mu se jo ye se o ke ura i kauro ko ngai kamiki ngai kamiki mai savai ia me se fo yo siuta vai o nga male to mafutanga o mai tau le lua so talu yo nafi ia male so sa ia i le officer for Leone Pacific isi money transfer fa taro fa to monitor lo fanga ngata fo ile ia o le mato o nanga fo ile UP security group ale fionga le lipole fionga songa pali i pole fionga mailata fuipoa ia mo fa tua ya unga ia me se fo yo le o nanga ia me se lau i Pacific isi money transfer nai o tara mo to walu matala ia to fa ilo atu ile malu lo telo la tunu o le wata tala officer na ia i o tau ofisa o tu ia male ofisa ina o tara la o matala na mata ile son nafi ai o lo ye fa malunga fo ilele no mask ioi no enter ia ma tulanga fo ilele download le app taua tele vanga le o mori mawina la fo le app fo ile o le covid tracer e tauna download i lau telefone ia na lo kwa scan fa penei aru le mare kau sefer kai mi ke kau pungo wo ye kusi la lo suafa o lau telefoni ia o isi o tulanga fa pena ia mana ia foi le app le ia wa la ku sawa aru e linka nga i matanga ruengo so fu malo loina e lo ai a fa peti tau fisili e wa langa o mai tauina ko kele a ila to e wa ke le wa kau kirkiro ngi fa pe professor ia sia karo ke ia tele ta wa to po o mena fa ina ai e te vai pe o te vai ia te auto o le telo tangata no mai tauina e tau momusu e faile mea leo le tatia ia le mask whaftai ate o tau o le tau te nau ta i le tūlanga langa i ta mandatory now ua tatau e le eise kūlanga fo i le pule oe e tatau o na whailau mask po lau tali pupuni o fofonga ai e tatau fo o na whaailoa lo ulu whale i tutonu ai mai se lava no ofisa whapenei a whapeke fisili mai e kia ua le ale tāua o lau tali. Alu suatanga o lepe pesi le whaamai. Ioi, kouru se fulu iwa keisa nafi. Kouru se fulu au kilani. Iwa la lo i Waikato. A whaapela e alu ia suakanga le wakele. Ai saufa mai o lewa afia ma le Pacific isi o tara whate ta inga. Ia o inga roa lafa kwa ilo le tā ua. Ngai koe komanga kule pepe. O le ale asola i sauwe walanga lengo waru lafor kupi. O isi tangata no waya nei, e tei whaatoro tei whaafanga fo ia koe lafo tupi sa mo. O le lau watu whaafautuanga i fo i mole mamalu lau tele o le atunu, whaamole mole, tautuanga ma au tau, e usi ta ia ta iala ma au lape utu ina mai matanga ruenga soi fua maloloina.
ele mo a ele mo le awali ia fainga ruenga i le awali au le leo tasi e fa pe foi la James ma le uso ya neru ele mo la tofu ai mo oi e mo oi tonu ale tela tu la fortupi mo lo saunga le mu a saunga le mu oi saunga le mu foi ma mantou ma ila to lo fainga ruenga ya utafane o to e tu langa fa uma ile ma sautala olla se au la fokupe samo ai tala no foi ma to telo ilato ai fa ilo ai ia la fo ile ngai a inga maka maro lo si o fainga ruenga samo iyo ia le na a fe ele pese le na pese mai ai fo vai e tu fesi de lo ma fo fa ma fa so fo manisi o tina ma tu ka ko kwasi ro makuanga fa mai ia la fo kui ngai o grandchildren lai samo iyo le sia o le si lai tau su senga ruenga malo lo si me le la kapi ta lo fai o le ua pura lango to so ifo na tina mata ma tu a o le tau si la a fe era manguia mai fasu ka usanga manguia a tu ifo ia le tulanga o lo ia ia ai taro si ia fo fuanga le malo fo mai se le a tau mfai na ia to ifo le fuini la palapa ia manuia ai ia si o tanto o tunu o samo tata ia na mo le fiafi tatou tal pleo le langa leo le toi la so tai au tai ina toi lo to so ifo ia so manto ni yola fa mangalo si tala o papa ia ua so poutu mtau lo uru lo fa fonga ia le nevanga o le fiafi matua upu e lo tantou va Samoa mo le tolo faanga o le proklame ia te auto malava ia mauri tie le to taimo le nei po ia pe a mamalu mai wa le upa mata fo i ona sama matou ia lo no winga e fako a pongi sa pe anta le vai le fiafi ia mo tatou i Samoa ai mai se fa foto ni usile Australia America Hawaii ma America Samoa mo se tafa le tunu mai se ila do le to moto le Pacifica once again we vinaka vakalevu happy Fijian Language Week o sa upufiki iyo fa uma neva ya so wa mo se upufiki yang usar nga vinaka iyo la sa fa finga sa wa la mas fa so fa ngi vinaka o yo le si atal namre tau ya el neva nga fiafi lo fa tele tu mo auto se fua mai mnuia o te vili mai tina to meti mai nisi da me vai lo talo fa facciale e la forma il telefoni per ya o me piccino ana ya talo fa faccia ya wai te le tawalu se ofisa voi le se te tala lo ofisa mai ya so sa so mo puerta o le sia so sa so se fa lo fa ingo fie a me se le per wai ma lo telefoni tai mi umo o no vinga na sa wa le talo fa faccia mal tina to meti sa o lo fa lo seki talo fa faccia O le whaamama awenga Lene ma le Pacific Isi, mo au tupe whaamumoli Samoa, au tapuni ai ofisa mo le whaawa yaso. Whaonga nei lolna wa unanga forward ua, o le direct transfer. A whai wa yesa membership card ma e whaonga ina le internet banking, o le matua i whaingo fia lava. Na o le tipose mai lava lau se Lene matua account, o na whaatino leo la foina o lau se Lene mo a inga i Samoa. E ia inga i tahu na whaamalia ina, mo nisi whaamatalanga i Lene au unanga fo. Wala au le telefoni o valu se lau o tasi o nono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Pe text mai fo ilo suafa i le valu tolu o. Tautua ma le au nanga remote tau sa mo service station nei tona i mata. Ma tau te utuina lo ta avale, ma le tele o nisi o mata au nanga i se ese. Ai le ngata foi le, ma tau te sea ke ina fo ila ta avale. Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Apa itu yang baik pak ulusa? Awalnya telepon, matu tu siapa lah yang voice mau lah ucapan. Mulu no posibilidad, mua, tapi lah ucapan le peaut. Mua, tapi lah telefon ni time me utu ina lah ucapan. Malah baenga mulu. Mana tua fo e matua i fasa ina lo tau maftapa ai no fuanga fa pe
o Samoa. O le maota mo Samoa. Ma do te fia e au na pe mo o Samoa. Maftaile fia mai. We'll see you again. God bless.